Hari ini temanin bocil berenang guys. Bocil-bocilnya berenang itu pakai pelampung hijau, itu Alisa pakai pelampung oranye, main perosotan itu namanya Yulpa. Ini bapaknya Yulpa, bapak Uci. Sini ini modal sarit guys. Nah, itu mbok-mboknya itu udah kelekaran kalau guys. Mbok-mboknya itu kelekaran kayak. Bapak-bapak sing ngomong, mbok-mboknya udah kelekaran. Guys, mantep kok. Halo Kalisa. Dadah dulu toh, Sa. Dadah dulu. Salamin loro guys iki bener area iki. Yang siji kae, yang sebelah kono kae apik guys salah. Kirim pelatuk bintan deh. Panas. Iya ya. Iya yuk sana kamar mandi ya. Ayo. Iya yuk kamar mandi dulu. Dorong ya? Iya dorong aja ya dorong. Dorong ya. Dorong bapak nih pelampungnya. Ayo. Yo naik. Nah, yo naik nih. 1, 2, 3, yo naik. Pelampungnya cepat dulu. Cepat pelampungnya. Nah. Bener no. Mau pipis dulu guys. Kak ya. Pipis dulu kamar mandi. Kak apa-apa. Sok guys ya, gue lanjut nih tak anterin Dedek pipis dulu di kamar mandi. Sik, lampungnya kan nih. Habis dari kamar mandi pipis lanjut maneh guys. Belum. Bertangkai anak sama mie kayak anak waktu gede nih guys. Kalisa dalam gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa ben ngono. Ayo nak kasih bunyi guys. Adem. Pengen ngadem ya ning gazebo kene ya iso iki. Ada 2 gazebo. Ini 1, salah 1. Naik gazebo sambil ngopi nungguin bocile do berenang, mantep guys. Nunggu diset. Lokasi ini modal sarip guys, wis cedak-cedakan saka lokasi omah ora sah ado-adoan guys. Wis padha wae adoh cedak ya padha-padha berenange. Sing penting bocile wis seneng ngono, cukup. Gak harus adoh. Wes guys, tak lanjut ngomong bocil maneh. Oke, ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.